aba kugamba ebi no babiri bari mu rukiko ahambuga nkuru zegombora ya Kibale kushera imiringo etari yemwe nemwe eyibakubasa kurabamo kurwanisa ikiragiro ekereze kutebwaho umukono mukuru w'ihanga abenyo kwakimanye nyonga empiwane ni mwenda wa kintu kimu ayemera parliament agambe mayirungi tena kizibu abandi bange betumwoleho nanyo mpweza TV tukaba tubaroleriye bana mutesho mutu ekirabando sasuba balemesto tukumanya nasota mobanda kuzafa ikitwa abashoba abandi bagira ngo mbasiko gona bakaba bagine ahabebembezi babo konka nabo babarugiremo urukiko rurwetabirwemo abantu kurgumagombora agarukirayo okuhinga merungi kabarore hamwe n'aba Wakiso abari hansi y'ikibina cyabo echa Wakiso Miller Growers and Dealers Association twina kuwangulira wamu oba twina kulusingira wamu kyerere tutegera kikoze eki kiwedde tokwatagana kakati sawo chairman abakulu bano babadde basonda ssente madde nyinga nituya obukadde 14 wayamba ki ku musango babagambire nti ekanisa zeitu zetwombekereza ona ekimu 10 kirugerenga hati babere batugamba nti nango busawo mayungu tuli mu kuwaita waite enkoko negenda kufa omunyadini mu kigalo ky'okunkumakuma kana basomesa bebiri batugambira ngo obamala kufa tuli kutangaza ruhanga ubanga kishika bahura n'abandi kwa batugire makwe mpinga tukera mbareke bena uri mupanda kwavo beturecho bakimanya mu yunga nakaya kariyo bajya kwaraki omurukiko abantu bikirizine kutandika kushoroza sente kureba ngo basya miliyoni 5 omusente za Uganda ezirabahwere kuzo mu koti kuhakanisa ekiragureki rwanisa ataita wa mutwe leto moyo mukuru tugende manye mu position ikana ati okuno bohawa gavumenti obazana yogirumu ubengekingo girumu wakugaruka mu girumu wakusaki ku girumu olime omusiru gwawe gasha kwajura ndutsingwire muruge mu ngambe za maru woku